Chief Minister Pulal Duoman India State Sumni Pariat zinga tax devolution pung nasa berzinga Mizoram atelti soyin financial management ta anti chatawangin lo mantam takandong don ti asoy. Home Minister Puke sabdangan Mizoram jail te sakchat natura saski kaltlanga cheng vaibel se somnga panga mumangin Central Jail aizole jail dang pasari sakchat na tho mek ani thu asoy. Canada Prime Minister Mark Carney chuan Indo-Pacific Tour zawzo kalpui mek zinga India atlo tur thua puanga tun na yaram pani te inlai china chalo tak ti sang le ti zaw tura hun poimo tak angangai ani. US President Donald Trump chuan anunna atana hlau omani fochin dan chu angai toaleta thojan nia Angel Families event ta thu soina a consequential president ti ina inchala engchen nge aom don ti achiang lo ti asoibok mitam takin katan silayan met puwa kani ati. Aizola changin Runmawi TV clear to te chibai vek ule B.Vanlalchhanchhuahi kani a tuna chanchin kim changzo kini lo ngai thak chunzo mang u. Chief Minister Pulal Duoman India a state somni pariat zinga tax devolution pung na sa berzinga Mizoram atelti soyin financial management ta anti chatawangin lom mantam tak andong don ti asoy hetu hi voina assembly chutko mazo na le chana huna soyin Finance Department sangtu Chief Minister Pulal Duoman chuan India state somni pariat zinga state pakwatsia in tax devolution a ma ayata mandonga chungzinga chuan Mizoram telin marchak state zinga phechuan Assam nenchi antela tax devolution punna za somni pathum vel nia sha thu soyin asang hle atia Delhi tanga mel sha tha nei velo chunga tax devolution pungna sa berzinga Mizoram atel chu pathianmal somna ani thu soibok Chief Minister chuan leiba siam chop committed liabilities tu kum thum chunga rul felan tum thule heng hi aom tolo nan puti BC lalven chunga chairman na hnuaya study committee andina chungzinga chuan store inventory management system thatak kalpui emergency athil leile na tho report dan phung mumala siam schedule of rates SOR siam dan kalphung and thatle supply order le work order ti chwakonga khauzo ka malak dan tura arot na thatak tak an siam ti soyin financial management anti thatawangin lo man tamtok takandong dona tun financial year a hian mumananin base ti asoibok ani. DPNAR sangtu Minister Puke sabdangan Mizoram Sorkara MCS Junior Grade Post somriat pani awom thule post somnga lua kha ani thu soyin post rak somthum pani awom thu soya DC office changchanga gazetted sanction post za pani awom thu soibok assembly session ne me ka vo in khan Aizawl West 3 bial 2 puvi elzai thanzama Sampai South bial 2 Lieutenant Colonel Clement Lalming thangale South Tuipui bial 2 puje jelal pe khluate zona introm changin heng thu hi DPNAR Minister chuan soya DC office Aizawl gazetted sanction post som pakwa DC office lungleya som Longtlai Siaha kolasible champai DC office a pakwa cheu sechible mami DC office a pariat vevele saitwal khozole na thial DC office a gazetted sanction post pasari veve awom thuasoi DPNAR Minister chuan Mizoram Sorkara MCS post zani somnga pakhata om thule super time A post pali alwa tu panga super time B post pakwa alwa tu som pani selection grade somni pali alwa tu somthum pasari JAG post somli pasari alwa tu somnga pakhat senior grade post somriat pakhat alwa tu somnga pasari junior grade post somriat pani alwa tu somnga ani thuasoya Sorkar na thok ai kalla somthum pasari shemanni to thule somthum pasari zinga somni pakwate chu an service ti to pani thute mi pariate chu shemna te naw de upe kan ni thute asoibok Home Minister Puke sabdangan Mizoram jail te sakchat na tura saski kaltlanga cheng vaibel se somnga panga mumangin Central Jail aizole jail dang pasari sakchat na tho mekani thuasoi assembly budget session ne meka South Tuipui bial 2 MLA puje jail pe khluwa zona achana Home Minister chuan jail ti mason na tura Sorkar malag na shang te atar langa thoktu indai lo na phushuk tura jail warder som LDC pathum le group D som lak phalna mu ani to thule kumin chung heng nalak te hi zo atum ani thuatar langa jail tangten computer anjir na tur computer training center atan Sorkara sumdil ani thule chengnoi som panga mu ani thu Home Minister chuan soyin computer te chu jail shanga sem chwa ani to thu soya district jail Aizawl Venbuk security tower thli inati chia chiam na turpo Sorkara changin chengnoi ruk point pani panga mu ani thu soi Home Minister chuan Central Jail C forward ta khum chhong da ani thule
hei hian wartaling zat ale ta ati pun thu soya Central Women's Jail Aizole Jail dang me chetan theina zonga Western Toilet davek ani thu soibok Ramoa danthar New Criminal Law manani ta ka wangin Section 530 of BNSS ina soi angin jail tangte court kallova jail changa video conference mga court tura malaka ni thule sarkar changa cheng noi somni pali le singruk mu ani thu Home Minister chuan soya jail tina semchwa ani to thule video conference mga court the ani to thu soibok School Education Department Minister Dr. Vanlalmawii Common Question Examination Saves Tuan by Heart System ati retur thuasoi Assembly Session na zona zia ka changin School Education Department Minister Dr. Vanlalmawii State Council of Educational Research and Training in Common Question Examination Standardized Assessment for Elementary Saves kalpui tur chuan classroom zirtirna zirnale exam dan kalphungati mason theitur thusoyin Mizoram chunga elementary school 10 te na in ang khatlang mga exam te buat sayin national level assessment tool mga exam an buat sai tur thusoibok saves kalpui tur hian zirlai te a competency based question and machondon thusoyin zirlai te chu an zirlai an thiambel hle angai don ani ati a he hian by heart system ati re theitura an ngai thusoibok ani Health Minister Pilarin Puin January ni khatsang ni somni pali atanga January ni somni pakwa sang ni somni paru thlengin Health and Family Welfare Department noya restricted tender mga nathop pani anom thuasoi Assembly budget session ne me ka ep to member Longtlai West Bial tu pusingun lian chunga zona zia ka chana ai he thu hi Health Minister chuan atar langa January ni khatsang ni somni pali atanga January ni somni pakwa sang ni somni paru thlenga Health and Family Welfare Department noya restricted tender mga nathok tu te B.Vanlalchhanchhuahi damdep tu Longtlai le L.Chhakchhuak bazar veng lungle ti anni thuwa tarlang B.Vanlalchhanchhuahi damdep tu Longtlai in restricted tender mga anatho chu construction of retaining wall at DHS office landslide due to cyclone Remremi estimate cheng noi za somni panhi singli sangni le somkwa pathum point pasari biala ni thu Health Minister chuan tarlanga L.Chhakchhuak bazar veng lungle in restricted tender mga anatho chu vertical extension of Lungle Nursing School Hostel estimate cheng noi za sompanga singriat sangli zathum le somsari pariat point bial pathum ani thule August ni ruk sangni somni panga ati chwa veve ani thu in a chang ani Rural Development and Administration Department Changtu Minister Professor Lelni Loman PMKSY 2.0 project noya kumsang ni somni pangale sang ni somni paruk chungin cheng noi sang ni za somni paruk point paruk donani thuasoi ep to member is tuipui bial tu puram thanmoyan assembly budget session ne me ka azona zia ka achana he thu hi Rural Development and Administration Department Changtu Minister Professor Lelni Loman tarlanga PMKSY 2.0 hian Department of Land Resources Ministry of Rural Development Government of India in guidelines mumal takane mga nahi tho chinani atibog PMKSY 2.0 project noya sumhu mannate po tarlangin Rural Development and Administration Department Minister Chuan Administration at cheng noi zanhi somni pathum point pakwa panga pariat monitoring at cheng noi somni pasari point pasari paruk Institute and Capacity Building at cheng noi somni pathum point pariat bial Natural Resource Management at cheng noi sangkha zathum somni paruk point pathum bial pali Production System at cheng noi zathum somsari pani point bial paruk bial Natural Resource Management and Governance at cheng noi somriat pathum point pathum pani pariat le Evaluation at cheng noi somruk pakwa point pali bial manani thuwa tarlang ani Tourism Minister Pulaking Lovamarin Swadesh Darshan 2.0 noya fund cheng noi khatsang sari zanile somli pathum point pasari bial mu ani thu soyin heta tanga za asom cheng noi sangkha zasari somni pali donto ani thu soi Assembly session ep to member is tuipui bial tu puram thanmoi zona zia ka achana he thu hi Tourism Minister chuan tarlanga heng sum mu te hi Heritage and Cultural Center Champhai under Swadesh Darshan 2.0 atante Eco Resort Experience at Kay Lunglia Champhai under Swadesh Darshan 2.0 atan le construction of conference center at Hingsul Kha in Mizoram atante manani thuwa tarlang heng na pathum zinga pani Heritage and Cultural Center Champhai under Swadesh Darshan 2.0 le Eco Resort Experience at Kay Lunglia Champhai under Swadesh Darshan 2.0 te chu restricted tender mga pek anni thu tarlangin Heritage and Cultural Center Champhai to Infrastructural Development Consortium Shillong hena pek ani thule Eco Resort
Resort Experience at Kay Lunglia Champai to joint venture PNV Eastern Engineers and its associates tenhena pekani Hlutea lang. Tourism Minister Chuan Heritage and Cultural Center Champayatan estimate saying noi sangthum zathum somriat pasari point pani panga ani thu. Eco Resort Experience at Kay Lunglia Champayatan estimate saying noi sangthum zariat somriat panga point pali panga ani thu tetar langin. Ni somni pakwa thathum sang ni somni panga a sanction veve. Ni somthum pakhat thathum sang ni somni paruka zautura ruaman veve ani thu tar langbok. Restricted tender mga pek na pani tehi atho chung tura ti arei lo thule. Aman mo thaka wanga sorkara phalna dila phalsak ani nuwa. Restricted tender pek ani thu tourism minister in zona achana chuan tarlan ani a. Construction of Conference Center at Hlutea in Mizoram estimate saying noi sangkwa zakwa somsari pakhat ni som paruk thakwa sang ni som ni panga a sanction to chu state PWD tho turin November ni som pakwa sang ni som ni panga khan transfer ani thu tourism minister in zona achana tar langbok heng project tho hun chung Turati areilo awangin Ministry of Tourism zo the taktak hunathara ngai to asak tura malak tum ani thu atar langbok. Mizoram Medical College and Hospital ZMCNH Falco Narile Pumlam Gastroenterology Zirhonale Surgical Workshop ni Minanaya Mizoram masaber turin pancreas cancer chu averaver laparoscopy mga zai ani. He workshop hi Department of Surgery ZMCNH le Association of Surgeons of Mizoram Tetrangdunin anbuat sai ani a. Manipal Hospital, Kolkata atanga local Dr. Ten Pancreas Cancer hi anron khoya, Dr. Benjamin Khiangte, Medical Gastroenterologist Gastro and Liver Clinic nen Tranghovin, Endoscopic Ultrasound EUS po amamodam lo mi pariati athona ti sak anibog, EUS hi Mizoram Sorkar Hospital an kalpui voi khatna ani a, ZMCNH Dr. Tetsuan EUS call to call trangkai takani thule, Mizoram po nadam lo chen khat refer ngai chan alani awangin, Mipui tamzok ban phaka Sorkar Hospital an nei ve the huna chuan harsana tam taka sut kian nge an be se thuan soi ani. ZPM Vice President Pusila Nuneman ZPM Mara Autonomous District Headquarters Office siha voin khan hun mangin chen khatin manifesto te chu kanin zia sakchat mai mayan ti lain ZPM chu kandang lambi ka kan polisia kanin hatani ati Rampumba ka siha districta Sorkar malagna shang te soyin ZPM Vice President Chuan Thaithar lele shalna tur budget date crop insurance le ran vultu te zangna domna terwa manani thua soya kongsiam chungchanga pheichuan ZPM chau nilovin Mizomi puite anlom ni soyin working season relo te chungin khopui chung kong kilometer somriat pathuma thui kan siam zo chepa azim lai le chukchhol zwalai te siam rem ani awangin mipuyan lo matibok aizol khopui chau Nilovin District Headquarters Zongzong Kong Chaina Tur Poisa Sem Chwa ani thu ZPM Vice President Chuan Soyin Zinna apia nga kong pui thom that mu tur omte hi thillom omani atia healthcare chungchang po soyin mipuyan lom tultul ni in soya tuna ep to party chen khatin banei anga an soi po hi Sorkar kalta apoisa bat vung ang Nilovin Empaneled Hospital lova po Sorkar ngilnei awangin emergency thila an luta cashless thaisilo bil mga poisa pe ngai pek tura process mek te chaw anni atibok. National Health Mission NHM Noya National Urban Health Mission NUHM le Aizol Municipal Corporation AMC Trangkopin tuiriala bolho sombol na muna thokte poalin athona in entir na hun nimin khan an buat saya thoktu zachwang te shisel na endi kani tuiriala bolho sombol na muna thokte hi test chang som pathum vela thona ti sakngal ni in ABHA Health ID siam sakzelan ni a in entir te chu athona damdoi pek ni in anmamo ang vaccine pek ngal ve kan ni bog Joint Municipal Commissioner Pulal Remrata kulai chuan bolho sombol na muna thokte shisel na enfia na hun buat saya ni chu lom umati thua soya he program hi Aizol Day February ni somni lom na puala buat saya ni thua soibog NUHM lamatangin Joint Director Dr. Lal Ompuya Changte po in AMC ne na hun thata kan buat sai the awanga lom umati thua soya kum enge maza chung NUHM malag na in tuiriala bolho sombol na athoktu te shisel na anlo enfia to thua soi bolho sombol na muna thokte chu an chisel na ngai poi mo tura cha in Health Department in mipui chisel na angai poi mo thua soya athona in entir na po mun shanga ni rengani thua soibok YMA kumpuan rilo do bo zwina kalzela Central YMA chuan February ni somni sangni somni paruka tangkhan Aizol khopui chunga be puyan thak chana
Central YME kai shwaina ni zana dorpui multipurpose hola aizol ko pui chunga branch YME za som pakhatical khominan relangin aizol ko pui chunga branch shang te hi zone soma in chen ani a zone tina hian anti drug squad ZADS din ani a pui pa te in ruatin an huam chunga branch tina tangin ZADS member tur pathum cheu in ruat ani zone tin hian duty post siamin February ni somni sangni somni paruka tangkhan rilo do be pui hi an tranta ani heng zone shang duty post te hi ni somni pakhat le ni somni pathum thlani sangni somni paruk zan khan Central YME shwai tu ten tlo kwalin bultan nan cheng sing kha thewan hlana ZADS shwai tu tele member te in fuina hunan manghal bok Central YME hian atul angin zone tin te mamole harsana te ain puizel donani zone tina shwai tu tele member te an phura an huam chung chevaru lo do be pui thangna ko nga thei top chwa be an tuma khotlang mi pui te troi omna an be sebok heng zone anti drug squad hi Central YME hwaya Central anti drug squad CADS tenen in pui bom tonin an thok ho do na Central YME shwai tu tenan vildon bok ani Pentecostal Youth Department PYD Environment Protection Committee in Nizan Khan Salem Ven Koshen Biak in Aizol East District Environment Hum Halkonga District Ma la chate soy moin hunan mang Environment Hum Halkonga District Ma la chat soy moin dong tu te Aizol East District North Mizoram District le Lunglei District te an ni a Longtlai West District Environment Protection Committee Chimtuipui District PYD le CTPYD Coordination Committee te hena lompui na le pui safayan hlanbok Environment Hum Halkonga District Mala chate soy moina hun hi Environment Protection Committee Chairman Upa Vanlalrope kan kai shwain General PYD President Reverend Silal Thantluangan hun sermanga upalal nun moy chwawngo win fuina thu soin zaipol shang le vanlal ne pui ti an zai bok ani Sarkar kum sangni somni pangale sangni somni paruk chunga Longtlai district ta bank 10 lot an pek chwa dan tur annual credit plan SCP Rahman atangin December sangni somni panga thleng khan priority sector a za somsari pathum point pakwa le non priority sector a za azani somni pakwa point pani panga lo nan pe chwak to Longtlai District Consultative Committee DCC District Level Review Committee DLRC le District Level Security Committee DLSC thutkhom voina neya he thu hi tarlan ani a December ni somthum pakhat sangni somni panga thleng khan PMEG hnuaya loan cheng noi somli pani point pariat pathum hu pek to ni in NRL ma cheng noi za paruk PMMY ya cheng noi zali somruk pasari point pariat pakhat le KCC loan a cheng noi sangkha zanga somsari pariat point paruk pali hu pek chwa to ani bank mi puin suman dalu deposit za tanga za zera bankin mi puye suman puk tir credit za chutna credit le deposit ratio a Longtlai district ta bank 10 December sangni somni panga a CD ratio za somni pakhat point panga pakwa an neya September sangni somni pakhata za som panga point pasari pariat nen khai khinin CD ratio chu za panga point pariat pakhatina pung ani Longtlai district ta mi sangni chunglam chen na khotina mi puin bank kaltlanga ham chatna sangsangan survey theina turin bank branch emo business correspondent emo Indian Postal Payment Bank emoda turam malak mekani a Longtlai district ta hian bank branch som pani ATM booth pariat business correspondent somriat pali financial literacy center pakhat le Indian Postal Payment Bank pakhata mek thu tarlan ani bok Longtlai Bursa pu doni lalwat sangan voin khan LADC a CEM pusilal som zwala chu apisa atlo in Longtlai district mason na tur kong shang soipui pu doni lalwat sanga chuan Longtlai district mason nan LADC le district administration chu pe khairwal taka kalpoi mo ati thu soya hemi konga hian har sanna te inshil tlanga malampana ke pen tlan achul thu soi LADC a sarkar mumal taka thei chulom omati thu po Longtlai Bursa chuan soin malam huna chataka thoho na awma be se thu soibok LADC CEM pusilal somzwala po in Bursa pinatlo awanga lom thu soin LADC le district administration thoho na chu thilpoi mo takani thu soi ve boka Longtlai district mason na turama ni thune na zona chaktaka malak tlan na du thu soi Longtlai Bursa le LADC CEM te hian final le thiang hlimna le khopui chei moi ko nga thei to pa thoho ni se an ti a motor parking le traffic chungchanga po Rahman na siam ho ni se ti in ran khwa khir ko nga khauzo ka dan le thupe ken ko te foreigner lo lu chin le sumdo na kalpui chungchanga in khwa khir na chhazok ba ka in kai shwaina mumal taka siama chakzo ka malak te an soidun bok ani
LPG le POL report ilo ngai thak chun zamang u vo injing dar kwale tukin dar ko inkara LPG cylinder sang thum za thum som sari pani environment supply check gate paltlanga wiring te supply check gate atanga thudon danin POL kiloliter zali som sari in Mizoram chunga phurlu ani bok voin khochin ilo clear howang u State Met Center, Directorate of Science and Technology in Mizoram State Met Center, aizola changa meteorological data at sinsia danin vo in hian ratla lova. Temperature alum Liberin 24 degrees Celsius ani avo Liberin 18 degrees Celsius ani konhon lamchu aniam Liberin za somnga panga aniya asan Liberin za som sari ani naktuka Mizoram puma khwa achadrin ani Mizoram po lam chanse ni lo ngai thak chun zamang u China chuan vo in khan Japanese company somli te thil siam chwa churam ven himna thila laglu khapani thua puanga heiwang hian Japan tlo tu Chinese tourist chu na satakinat la hnia mani Beijing Commerce Ministry chuan thu chwa siamin he malak na he Japanin sipai malak na le Remremi ven him chungchanga malak na ane awang le nuclear chungchanga ma alak wanga ni atia Asia rama economy lian pani inkara inhial na he November tha Japan Prime Minister Sena Takaichi ana soiwanga ni Beijing chuan China ram chunga anga angai mani in rebel na Taiwan be na enganga po Tokyo to sipai lama enroll theiti soya Takaichi chuan China hian Taiwan laka indo long le sipai changna amanga ni chuan Japan tan chuan rin hlel rual lowin dam kho chwa na tur din mun hlawom takani don ti soibok China's Commerce Ministry chuan Japanese organization dang somni automobile siam tu Subaru te chu watch lisa ada bela heiwang hian sipai nan man changkai theitur export item te chu khauzo ka enfia ani Japan chuan heng malak na te hin na satakina do dala ti dang lama phut ani ti in Deputy Chief Cabinet Secretary K Sato chuan Beijing malak na chu sha thia mahar tak zeta poyati hle ti in soibok Canada Prime Minister Mark Carney chuan Indo-Pacific tour zawzo kalpui mek zinga India atlo tur thua puanga tunhaya ram pani te in lai china chalo tak tisang le tizaw tura hun poimo tak anga ngai ani Mr Carney hi February ni somni paruka changa March ni sari sangni somni paruk thleng India Australia le Japan a zindona Prime Minister Narendra Modi ne na inbiak na nei turin New Delhi apan ma in Mumbai at sol masaang he thlo na hi Canada in sumdo na shang siama traditional partner te chunga economic in nga na ti tlema tumlaya ni abik takin Trump a policy wanga khovel pum hwa pathil siang lo me kara ani Canadian Prime Minister Office chuan thu chwa siamin India le Canada shwai tu te chuan sumdo na energy technology le artificial intelligence AI talent le culture le defense lama tho ho na thar tumru tak te chu an ngai tua poimo ber tur thua soi Mr Carney hian Mumbai a sumdo na lama hmashwai tu te mu in Canada rama investment kong shang zon chwa don ba ka sumdo na lama inzom na thar siamani abei seibok Kumkalta chungkhan Russia oil export chu atlania mai theya ma se Moscow in kumsang ni somni pania Ukraine be puya athakma aye na thon chwa zat ai na sangjong ni in report 30 chwa tarlan ani report tarlan ani danin hengzing za somkwa pathum vel chu China India le Turkey a thon chwa ania Center for Research on Energy and Clean Air in Anjechiana chuan Indona kumli na crude export volume chu Ukraine be puyan thakma a anchal chwa ain za paruk velin ala sangjok ti an mutchwak chu khotlang ramten shek na voitam takan siam nuwa Russia in energy ashal chwa ti tlem turama an lak nuwa ani AFP tarlan danin crude export volume chu ange tok le a kumhasa ne na khai khin chuan Indo mekram hian February ni som ni pali ma thlasom pani chungkhan crude export atanga suma mu chu za asom pariati na tlaniama euro thluk le ding on somriat panga point panga ani hemi hun chung vekhian export volume chu za a paruk zetin atlaniama ton maktadwai zani som panga ani ama ero chu zirchian ani chung hian Russia crude export ta China India le Turkey in za asom kwa pathuman lalut ni in report chuan atar langa CRA analyst le zirchian na ziak tu Isaac Levi chuan Russia fossil fuel expert atanga summu chu atlaniam na sa leti kan muwa he himhalak na tharle enforcement na sa zo kani wangani ati ma se sanctioning ramten an ngai to lo loophole lian tak le area shang ala oma he hian volume lian tak alwang chhuak theiti asoibok US President Donald Trump chuan anun na ata na hlo omani fo chin dan chu angai thwa leta tho chania Angel Families event a thu soina a
consequential president ti ina insala engchit nge aum don ti achiang lo ti asoi mitam takin katan silayan metpuwa kani ha tibok he Trump an vantlang ma asoi masak berani a US Secret Service agent 10 Florida a Mar-a-Lago a Trumpa private club silai keng mi pakhat an man nu hetiang thila soi chhuak masak berani hetiang mi ka hlumdu na thin lungdil runa thak tak chanchini chiara ma se sha hlo zui president te chaw an ni thina tibok president masa tha to Abraham Lincoln le John F Kennedy tenen in khai khinin midang tan na thok le malak na thane ti an ni ati a an hnung an zui chawani ati chuwangin an ni ang ni lowin malak nei tlem ka du mai the ati bok Mar-a-Lago a silai me puwa hi pathiani jing na thenga mi pakhat Austin Tucker Martin kumsomni pakhat Cameron North Carolina acheng chu silai le gas can kengin Trump mi malthila lu atumani US Secret Service agent pakhat chuan ma chhona aral thwam da thaturin angena aral thwama da thadu lo ni soyani hei wanghian US Secret Service agent tenan kam ni inan soi FBI chuan he thil thleng hi an chui meka tun thlengin a chan engma tarla na lani lo heti la hian Trump hi Mar-a-Lago a omlowa Washington a White House a Governor Zanria buhat saina omani Trump hian anunna atan hlau om khopa be na voi ni lai tok to a July ni som pathum sang ni som ni pali khan Pennsylvania a rally nei na kum som ni mi Thomas Matthew Crooks chuan Trump hi voi tam taka ka pa silai pakhat chu abeng bula athoyani US Secret Service agent tenan manzuya apan hina chu September ni som panga sang ni som ni pali khan Palm Beach ani a Mar-a-Lago a golf a khetlain agent te chuan fence atanga Trump palam hoya rifle an mu a he miswal Ryan Wesley Routh hi atlantia a anhuwa manani a dam chung tang tura shem ani khati zong kha Chanchinthar kan ngai thak thei te chu ani e